Ashimira cyane abakozi b'Imana turi kumwe hano muri aka kanya. I thank God for the servants of God we are with here today. Ndashimira cyane Pastor Emmanuel ndamwiyegereje umukozi w'Imana kandi mushumba. I thank Pastor Emmanuel as a servant of God, as a pastor. Kandi niyegereje nanone Revra waduhaye aka kanya kugira ngo dushobore gusangira iby'Imana yashyize ku mitima. And also a reverend who has given us this opportunity so we can share the word of God. Amen. Amen. Nkuko muke bivuze, as Muke said it, twishimiye Joy twari tumaze iminsi tutari kumwe turakwiyegereje mu izina rya Yesu. We are so glad to have you, Joy, among us. It has been a while. Nanone twiyegereje Dr. kandi twari tugukumbuye wari umaze iminsi tutakubona. And Dr. John also, it's a while we haven't seen you. We are so glad to see you. Imana ishimwe ko yabarinze. God be thanked for He has protected you guys. Mukaba muri bazima. And you're whole. Kandi no kuboko kwagize impanuka Imana igukiza. Even though you have an accident with your arm, God is going to heal you. Benize nawe nari maze iminsi namubona. Benize also, it has been a while, I haven't seen you. Imana ishimwe cyane. May God be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ndashimira Imana cyane ejo nagize impanuka mvunika ukuguru. I thank God I had an accident with I fell and I had an accident on my feet and I got so I got pained. I fell on the stairs. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Rero natize ndifuza kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana twihuta kubera igihe. I desire to share the word of God without taking time. Ndifuza ko dusangira ijambo rivuga imbaraga z'umuzuko. I would love to share a theme that says the imbaraga z'umuzuko. The power of resurrection. Yeah. Yes, ashimwe cyane. Amen. Turi mu bihe twibuka nk'itorero kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. We are in time we remember the resurrection of Jesus Christ. Bene data nagira ngo mbabwire ngo iyo Yesu Kristo aza guheranwa n'imbaraga z'urupfu ntazuke. If Jesus didn't come and got resurrected, ibyiringiro byacu byose byaba ari ubusa. All our hope will be in vain. Ibyiringiro byacu byose byaba ntacyo bivuze. All our hope will be having no meaning. Ariko kubera yuko Yesu atashoboye guheranwa n'imbaraga z'urupfu. Because the death could not hold Jesus Christ. Akazuka. And He resurrected. Uyu munsi wa none. That's why today, kubera yuko yatsinze urupfu, for He resurrected and triumphed over death. Nagira ngo mbasubizemo intege kandi bibutse yuko natwe turi abatsinzi. I want to encourage you and reminding you that we are overcomers uko Yesu Kristo yatsinze, because Jesus Christ triumphed agatsinda urupfu nirumuherane, and he triumphed over death and did not hold him. Natwe turi abatsinzi ndetse no kurushaho. We too, we are overcomers, triumphers also. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Abasomyi ba Bibiliya murabizi neza. You know the leaders of Bible, you know well. Yesu amaze gutanga ku musaraba. Jesus, when He died on the cross, bamaze kumushingura, after they buried Him, baravuze ngo bibuka ijambo Yesu yajyaga babwira yuko ku munsi wa gatatu azazuka. And they remember the word He used to tell them on the third day. Baravuze baragiye babibwira Pilato, babisubiramo barabiganira neza. And they went and told Pilato. Baravuga ngo abigishwa be bashobora kuza bakamwiba. They say maybe the disciples will come and steal Him. None turasaba kugira ngo muduhereze abasirikare bahagije bagende barinde iriya mva kugeza ubwo azaborera mu gituro. Because of that, give us soldiers who are going to protect their tomb so that He can die and rotten there. Baragiye abahereza abasirikare avuga ngo ngabo ni mubatware. And they gave them the soldiers and they took them. Barinze imva ya Yesu.
And they they surrounded the tomb of Jesus. ariko ntago byamubujije kuzuka. But it did not deny him to be resurrected. ayo mabwire ngo nubwo barinze iyo mva kugira ngo atayivamo, Even though they defended that tomb and protected it, ariko Yesu Kristo yarazutse. but Jesus Christ rose again. hari abasirikare bazengurutse imva, While those soldiers surrounded the whole tomb, kugira ngo abigishwa batazaza nijoro basinziriye bakamwiba, so that the disciple would not come and steal him. Yesu Kristo yabinyuzemo ibyo byose, Jesus went through all that arazuka, and he rose. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. bagerageza gutanga ruswa, And they tried to bribe. bayihereza abasirikare bari barinze imva, They gave the bribe to the soldiers who were protecting the tomb, babiceceke kandi bavuge yuko ngo mu gihe bari basinzira abigishwa baraje baramwiba. so they can be quiet of that, saying that the disciple came and stole ariko nimwumve Jesus. igitangaje cyane itorero rya Kristo, But imagine the one miraculous thing nubwo happened. bimeze bityo, Even though it's like that, inkuru yo kuzuka kwa Yesu Kristo the news of resurrection of Jesus Christ, banyuze muri ibyo byose, through all that, iranga iramamara, then it went through all over. na n'uyu munsi Even today, turahamya neza we are ko testifying Yesu Kristo yazutse that Jesus Christ resurrected. akava mu bapfuye, He came among the dead, kandi ntiyemerera urupfu ko rumuherana, and the dead could not uphold him, kuko yatsinze imbaraga z'urupfu. because he has triumphed over death. na n'uyu munsi Even today, turahamya neza ko we testify very well natwe urupfu rutazigera ruduherana, that the death will not hold us down, kuko yarwambuye imbaraga because he n'ububasha. has taken power of the death. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. ndashaka kugira ngo mwene data, I want you, my brethren, ndashaka kukwinkareginga, I want to encourage you. urupfu ntiruzigera rugutera ubwoba, Let no death scare you, kuko Yesu yaruhinduye irembo. because Jesus made it a gate. Yesu yaruhinduye irembo. Jesus turned death to a gate. Yesu yaruhinduye irembo. Jesus turned it to a gate. Yesu yaruhinduye irembo. He turned it to a gate. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. 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 Muzi itorero umunsi rizaba ryimanye na Kristo, rizaba rimaze kwimbana na Kristo. Can you imagine when we rule, we reign with Christ? Umwanzi wa mbere ngo bazabanza kubabaza. The first death that will suffer, the first enemy will suffer, it is death. Ngo bazamubaza ngo mbese warupfu uruburi rwawe ruri he? And they will tell death, where is your sting? Kubera ko urupfu rwaratubabaje. Because death has really hurted Sinzi us. ko hari umuntu uri hano mukuru wese urupfu rutigeze rubabaza. I don't know if there's nobody here death has not touched. Urupfu rwadutwariye abavandimwe. Death has taken your brothers and Urupfu sisters. rwadutwariye abo twakundaga. Death has taken your beloved. Urupfu rwatwambuye ba papa. Death has taken our fathers. Urupfu rwatwambuye bashiki bacu. Death has taken our sisters. Urupfu rwatwambuye abo twavaga indimwe. Death has taken our brethren. Ariko hari umunsi umwe, But there is one day buri muntu wese azarubwira ngo mbese warupfuwe. that will tell death, you death, Uruburi rwawe ruri he? where is your sting? Munyemerere dutumire cyangwa twakire imbaraga z'umuzuko. Allow me to receive the power of resurrection. Dutumire imbaraga z'umuzuko. To call upon the power of resurrection. Kugira ngo zinjire. So he can enter. Zinjire mu buzima bwawe. He can enter into your life. Zinjire ku kintu cyose cyari cyarapfuye. Can enter in everything that has been dead. Wari warakuyeho ibyiringiro. That you have taken your hope from. Byaba ari ku mubiri wawe. Maybe it's your body. Byaba ari muri projet zawe wari ufite. Maybe the project you had. Byaba ari mu migambi yawe. Maybe in your plans. Turatumira imbaraga z'umuzuko. We're going to call upon the power of resurrection. Kugira ngo zinjire muri party yose. So they can enter in every area of every part. Kuko imbaraga z'umuzuko iyo zihageze. So when the resurrection power comes, ibyari byarapfuye birazuka. everything that was dead resurrects.
Where we didn't have hope, hope comes again. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. 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 Reka dusome ijambo riri hano. Let us read the word. Turasoma ijambo riri muri Matayo 27. We read from Matthew 27. Murongo wa 46. From verse 46, I mean. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga n'ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabachthani. Bisobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ariko bamwe bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arimo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanga yenda sipongo, ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo, arayimusomesha. Ariko abandi bati, buretse turebe Eliya ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga n'ijwi rirenga aratanga. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utawukamo kabiri, utangiriye hejuru ukagera hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Nagira ngo wumve neza uyu murongo wa 52. From verse 52. Ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Umutwaro umutwe w'abasirikare n'abari bari kumwe nawe barindaga Yesu babonye igishitsi nibibaye, baratinya cyane bati n'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hallelujah. 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 Yesu Kristo ari ku musaraba. When Jesus was on the cross, Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ari ku musaraba. While he was hanging on the cross, ahanganye n'imbaraga z'urupfu. when he was fighting the power of death, Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Ku isaha ya 9. From the 9th hour, avuga n'ijwi rirenga, and with a loud voice, aravuga ati, Eli Eli lama sabachthani. and he said, Eli Eli lama sabachthani, bivuze ngo mana n'iki kikundekesheje. meaning, God, why have you forsaken me? Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Kuko Imana ibonye ibyaha byacu yikoreye. When God the Father saw all the sin he had taken on him, byari bimushyizweho. all sin were put on him, Imana yamwihungije amaso ireba hirya. and God turned his face against him. Biramubabaza cyane, atangira guhamagara mana n'iki kikundekeshe, was papa n'iki crying. kikundekesheje. And he was crying and saying, why have you forsaken me? Ari Imana yamwihuzaga amaso kugira ngo itigaruza umugambi wayo yari ifite ikawuhindura. I believe God the Father did want to turn back and look at his son so he can change his mind. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Ariko abandi baravuga batari Imana hamagara Eliya, reka tumutegereze turebe Eliya niba hari icyo ari bumukize. And other people there, they said maybe he's calling upon Elijah. Let us see if Elijah is going to take him up from Ariko there. Yesu ntago yatabazaga Eliya. But Jesus was not calling upon Elijah. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ku murongo wa 52. From 52 verse. Birivuze neza ngo ibituro birakinguka. And he said the tomb opened. Intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. And many bodies of the saints bava mu bituro had fallen asleep, were raised to life. Amaze kuzuka. And when he rose, binjira na mu murwa wera. They went together into the holy city Jerusalem and appeared to many people. Yes, amaze kuzuka. When Jesus rose, Yesu ikintu yakoze amaze kugera ikuzimu. When he went to the Hades,
yafashe help. Satani amwambura ububasha bwose yari afite. He took all authority from the devil he had. Kuko abakiranutsi bose bari barapfuye. Because all saints who had died, bari baraheranywe n'imbaraga z'urupfu. They were overcome with the power of death. Ntago bari barigeze bazuka na gato. They weren't resurrected at all. Ariko Yesu icyo yakoze, but what Jesus did, yambuye Satani imbaraga z'urupfu. Overcame Satan with the power of death. Amwaka ubwo bubasha bwose. And he took all authority. Amwambura ubutware bwose. He took all authority from him. Amumenagura umutwe. And he crushed his head. Arangije afata imfunguzo. And then he took the keys. Akingura buri bituro byose. And he opened all the tombs. Byabera byari byarakingiranywe. All the holy saints who have been closed. Bibiliya ivuze neza ngo amaze kuzuka. The Bible says it very well. When he resurrected, he went, appeared with the saints in this holy city. And the people who saw theirs who had died, they saw them, and they started to see them appearing in the holy city. Yes, Jesus be praised. And they saw them going through the city. And they entered the city with Jesus. Because Jesus overcame devil with all authority he had. There is power of resurrection. Please allow me, we receive that power of resurrection. Let us call upon that power of resurrection. And we allow it in our lives. Allow it in our plans. Allow that power in our bodies, things that are not going well in our bodies, so that that power of resurrection can enter very well where it is required. Everything that had died can resurrect again. What was not functioning can function again. Our project that has stand still can get resurrection power. Yes, ashimwe cyane. Amen. Impano ziri muri wowe, the gifts that are in you that has been sleeping, receive the power of resurrection, so that your gift that you are in life, in your life can be stirred up and start to function, so you become a valuable person in the house of God. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. 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 Yes, ashimwe. Jesus be praised. Ukeneye imbaraga z'umuzuko. You need the resurrection power ubuzima bwawe bwa buri munsi. In your daily life. Umva ku murongo wa 54. From 54 verse. Umutwaro utwara umutwe w'abasirikare n'abari bari kumwe nawe barindaga Yesu. Urumva ko bashyizeho itsinda rinini cyane, barangije barihereza umutwe, barihereza umusirikare mukuru wari ushinzwe iryo tsinda kugira ngo barinde imva ya Yesu. They had put a great team so that they can take care and protect the tomb of Jesus, and gave it a centurion to take care of it, barinde imva ya Yesu kugira ngo atazuka, so that they can take care and protect the tomb of Jesus so Jesus could not resurrect. Barinde imva ya Yesu kugira ngo abigishwa batazaza bakamwiba, so that the disciple could not come and steal him. Ariko ibyo byose, but all that, it didn't deny Jesus to resurrect. Because there is power of resurrection that find him in the tomb. And they arose him. And arose his body. Because the mission of what to save us had already accomplished. And they awakened him. And took him from the dead. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Birivuze neza ngo babonye igishitsi nibibaye. And they saw the shaking. Baratinya cyane. And they got tremendous fear. And they said, truly he was the Son of God. Hariho n'abagore benshi bari bahagaze kure bareba.
And there were many women who were who stood far and they saw. Nibo bari bakurikiye Yesu ava I Galilaya bamukorera. They had followed Jesus from Galilee and serving him. Hari itsinda ry'abamama ryakurikiraga Yesu aho ari There were a group of mothers who were serving Jesus. Babaye bamwe muri bo bahamije inkuru yo kuzuka kwa Yesu. Among them, they testified the resurrection of Jesus Christ. Ariko uyu musirikare yabihamije neza. But this centurion testified it very Nubwo well. bagerageje kubahereza ruswa kugira ngo bavuge ngo abigishwa baje basinziriye baramwiba. Even though they tried to bribe them and say that the disciples came and stole him, ubwabo barabyiboneye n'amaso yabo. but them themselves saw it very well with their own eyes. And they testify themselves that Jesus Christ is the Son of God. Barabahamagaye babajyana kuri interview batangira kubabaza. And they called them and they started to interview them. Nimudusobanurire neza. Explain to us very well how you slept and they came and stole him. And they said, keep it away. You weren't there. If you were there and you saw what happened to us, we all were awake. We were protecting the tomb so the disciple could not come and steal him, as you had told it to us. But while we were protecting the tomb, we saw a great shaking that shook us and we got like dead. We saw an angel of the Lord coming from heaven, and he came and took away the stone. Imagine what is miraculous. Imagine what they did. They sealed the stone that was rolled on the tomb, and they sealed it very well so that he cannot come out. And they said, we will see how they'll come and steal him. But what is so miraculous here, the power of resurrection did not mind all that things they did. They did not care about what all that sealing they sealed around the rock. They did not care about those soldiers who were protecting the tomb. But the power of resurrection that came with the angel of the Lord, they shook all the ground. They shook those soldiers. And they shook that tomb and the rock was rolled off. And that rock that they have put on the tomb, it just rolled himself. Because Jesus could not be held down with those dead. Jesus be praised. When the power of resurrection visits you, everything that was dead will resurrect. When the power of resurrection visits you, what you have had hopelessness, you have to be revived again. When the power of resurrection visits you, you will be a woman of great value. You will be a man of great value. You become a special person. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ngirira mugenzi wawe mwicaranye. Tell your neighbor. Mubwire ngo ukeneye imbaraga z'umuzuko. You are ukeneye imbaraga z'umuzuko. You need the power of resurrection. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Mubwire ngo ukeneye imbaraga z'umuzuko. Tell your neighbor you need the power of resurrection. Niba imbaraga z'umuzuko zarashoboye gukura Yesu mu bapfu. If the power of resurrection
took Jesus from among the dead zigakura abera bari barakingiranywe ikuzimu and took the holy people who had stayed in hell. Ese ni musozi munini ki uri imbere yawe utahava? What kind of mountain is before you? Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. 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 Marayika Bibiliya avuga ngo marayika bazani abwira umusozi wari imbere ya Zerubabeli ngo wa musozi munini cyane wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli ngo uzahava. An angel told the mountain that was before Zerubbabel and said to the mountain, "You mountain, who are you?" According to the servant of God, Zerubbabel. Yes, ashimwe cyane. You will get away. You will be removed and you become a plain. Uzahava maze imbere yahinduke nk'ikibaya. You will be removed. You will be shifted and you become a plain. Imbaraga z'umuzuko nizigusura. When the power of resurrection visits you, umusozi wari imbere yawe, the mountain that was before you uzahinduka ubuhamya, will be turned to testimony. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Imana ibaremere ubuhamya. May God create a testimony for you. Tell your neighbor, may God create a testimony for you. Tell your neighbor, may God create a testimony for yes, you. ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. 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 I desire that God will create a miracle for you or a testimony for you. Wari wasekaho ugaseka hano hakavaho hakaruha. Have you laughed so much and you start to pain on your cheeks? Yeah. Because of tremendous joy. May God create such a miracle or such a testimony that will make you joyous. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Ntihagire na kimwe kigutera ubwoba mu buzima. May nothing make you afraid. Tumira imbaraga z'umuzuko. Receive the power of resurrection. Yes, ashimwe cyane. Amen. Kadusome ku murongo wa 62. From 62 verse. Nuko bukeye bwaho uwo munsi wakurikiraga uwo kwitegura abatambyi bakuru n'abafarisayo baraterana kwa Pilato. Barabwira bati mutware. Twibutse yuko wa mubeshi. Imagine they called Jesus the liar. Akiri muzima. Yagize ngo mu minsi 3 nishira azazuka. Nuko nibategeke barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3 kugira ngo abigishwa be batazaza bakamwiba bakabwira abantu ngo yarazutse maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. Pilato arababwira ati ngaba abarinzi nimugene mukirindishe uko mubizi. Nabo baragenda barinda igituro bahoma ubushishi mu gitare kugira ngo bagifatanye n'umunwa w'igituro. Babushyiraho ikimenyetso abarinzi bahari. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Bashiraho ibimenyetso by'ubushishi buhoma. And they secure the tomb very well. Intego ari ukugira ngo Yesu atazuka. And the purpose for them was Jesus not to be risen. Ariko muri ibyo byose, but among all that, Yesu yabinyuzemo arazuka. Jesus got resurrected. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. Situation rero wabonyuramo uko yabimeze kose. Whatever situation you may pass through, imbaraga z'umuzuko nizigusura, when the resurrection power visits you, ibintu bizahinduka. Everything will be changed. Yes, ashimwe cyane. Jesus be praised. Usome ku gice cya 28 umurongo wa mbere. From chapter 26 from verse 1. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magdalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaye igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru abirindura igitare. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura
babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Nagira ngo dusome muri Mariko ibice 16. We're going to read from Mark chapter 16. Isabato ishize, Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Abadamu Imana izabagororere kabisa. May God reward these women. Abadamu bagira ubutwari budasanzwe. Women have great courage. Muri iyi minsi abagabo bari bafite ubwoba, n'intumwa bose bari bikingiranye bafite ubwoba. In those days many men were afraid and they were frightened. Batekereza ko nabo isaha n'izabashobora kubica. And they thought they were going to be killed. Ariko aba bagore, but these women, ntago bari bitaye kuko bashobora kubica. They didn't mind about being killed. Batunganije amaparufe meza. They went and got spices that smelled very well. And they wanted to go and smear to Jesus' body. But imagine what was making them caution. They were worried about who is going to roll off the stone. The power of resurrection had already come. Nuko mu museke wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro, izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirindure kiriya gitare kiri ku munwa w'igituro? Ariko bararamiye babona igitare kibirinduwe hirya. Nubwo cyari kinini cyane. Umvira ijambo. Imagine this word. Bazaga bibaza mu mitima yabo, ninde uri budukurireho kiriya gitare? They were speaking with their hearts, who is going to roll away this stone? As they were women, they were thinking they have no power to roll away. They were thinking, who is going to roll away this stone so we can enter the tomb? Jesus be praised. Hallelujah. Hallelujah. In your weakness, Imbaraga z'umuzuko, the power of resurrection, when it comes, you will find no your weakness anymore. They were thinking, who is going to roll away this stone? But when they came to the place, they found the stone was rolled away. It was not only rolled away, it has been cast away. Even though it was extremely large stone, it has been rolled away. Jesus be praised. So don't take heed of that takes your power of the situation you see before you. But there is power of resurrection. The fourth verse, binjiye mu gituro babona umusore wicaye iruhande rw'iburyo wambaye imyenda. Baratangara cyane. Arababwira ati, mwitangara, nzi ko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yarazutse, ntari hano. Dore aho yarari
aho bari bamushyize. Nimugende mubibwira abigishwa be Petero muti arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niyo muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro baratangara bahinda umushitsi, nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Uwo aragenda abibwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune, nabo bumvise yuko ari muzima. Abonywe nawe ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera 2 muri bo afite indi shusho, bagenda bajya ku musozi, nabo basubirayo babibwira babandi, nyamara ntibabyemera. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunanirwa kw'imitima kwabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arabwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ku kintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajya mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Hallelujah. 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 Inshuro ya nyuma Yesu amaze guhura n'abigishwa be, last time Jesus met his disciples, yasoje abahereza the Great Commission. yabahaye komisiyo ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Jesus be praised. Arababwira ngo mujye mu bihugu byose mubwirize ubutumwa bwiza, mwamamaze inkuru yanyu. And he told them, go to the all creation and preach the gospel. Ariko asoza abahereza authority. And lastly he gave them authority. Arababwira ngo mbahaye ubutware. And he told them, I give you authority. Arababwira ngo mbahaye ubutware. I give you authority. Muzafata inzoka. You will touch serpents, and he will not harm you. And if you take any poison, yes, it will not hurt you. You will lay your hands on the sick and they will be healed. And he gave them authority. Brethren and friends, receive that authority. It is yours. Yes, amaze kuzuka. When Jesus resurrected, he gave us mighty authority. That authority, please receive that authority. Allow me to finish with this. Yeah, and we finish as it's required. Heavenly Father, tremendously bless you. Father, good Father, in the name of Jesus Christ, I ask for the resurrection power. I invite the resurrection power. I invite the resurrection power so they can enter. So the power can enter. Can enter in your life. Everything that was hardened, everything that was dead, that power of resurrection, after they entered the womb of Sarah, the womb that was dead was able to conceive a son. That power of resurrection, when they entered the womb of Hannah, was able to conceive Samuel. So I invite the power of resurrection.
that can create a new kugira ngo testimony. zikuremere ubuhamya. So they can create a new testimony. Imbaraga z'umuzuko The power of resurrection zizura ibyari that can byarapfuye. resurrect what was dead. Zizura ibyari That can byarapfuye. resurrect what was dead. Zigarura ibyiringiro byari Can byararangiye. bring hope where there was no hope. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. Thank you, Lord. Urakoze mwami. Zo mbaraga z'umuzuko zigusure That uri no mu power of rugo iwawe. resurrection, may you invite them or may visit you. Amen. Amen. Imana y'umujiri wagirira May neza. God, Heavenly Father, do you well.